Чуваш кенеге издательствинче СССР халық артисі Чуваш патшалық академии драма театрын илемліх ердюжи Валерий Яковлев пулдарулых ичинчен пурнычым театр кенеге альбом пичлензе духре. Она ращей печеть агентстве булышны бе хадерлезе галарна. Чаплы кенеген хатлаве театр да иртре. Бір сумлы сценастыне халаланы шагынбек уйрым кенеге альбом духны пулманчыха. Ращей патшалық премине, ылтын маскына тевишне СССР халық артисі шактиза негамраны тладивиш. Валерий Яковлев мускавран пинде дохыржыр утмыл біремір шулда врензе даврыны рамба тыван сцены шенже. Шыр жолды Чуваш театрын утмыл шуля унбашихынна. Яковлев тада Чуваш театры смахсем пір білдерішлі ұнлавсем бұлсағайны десенде енышмар. Birinci iş eşni haklarını ehtiyacı tutapsam ve palağın deyip kıştak mınaşlanadıp da günbirgi maldanlazayıp pide kirişmerim bulundu. Jakkine ginekler ma kadirlimi mana kıştakında ügütlezeydi bıkırış Çuvaş kinege izdательstvi zine palağında şavderi pızıkta mana ügüde gertnişin irisirlenişin Kuragana интересіне генеде қызықландары бұл дезе шутладып. Кенегене хамырдан келнедаран теплі пуян қадірлеме дұрышрымыр теткенеге издательствен теп редакторы Валерий Алексеев. Малданына Яковлев монологи сенбе калыплас комылда бұлны еккен, анжақ грант ергене ұлыштарма ерікшік. Паха альбома хусан типографиенде эпитетлесе гларна. Шыржыв жайынжы талант, он берге, он пулдарохне пырза кеме тытмада пиде азырғанулы бұмала яваплыш тада эбір хамырдан пырзымақты жирман. Хой галан зымақсы мұнда елдақ. Хой галан зымақсыне вырдаштарза духна. Хой онды югерджіксіне, олардың спектакльсіне, вылврене тапқыра. Кенеге издательствен пушлахе Светлана Каликова хойынгалашевенде Чуваш театрын мухтаве, тебір СССР халық артизі Вера Кузьмина шинженде игетелхебе шагын еші кенеге гларма әмеде бұрыне систерді. Ку альбома бұқса қадырлене Геннадий Кирилловын сундухенде тен Хадир Алшироведе меллевығы чидесе тюсімсірін кетсе вырдать. Материал самаях, кильди архивра, Валерий Николаевич Алексеев, хидерцианы, тогда полуши, шаккинегене хадерлен жухне. Я бенде малдан пидинумай шамбегизе бунычы, полгалать бақса духледе жав материал зене, полгалать. Айдағы жавын бектава пардері. Бара он жол жебе келешсе, тогда мана интересы бұл загаре, бара камалдан ішлері мерпілі. Альбом ле журалны шинден галасабаны май, шагише худшыннесем кенегене халық осыбе асы, шанжеге, малашы валликларны скердесе балыртырыш. Театра юрадаган вулаган семшен халех илердюлли туын зақтырать. Ебрумбап ендешсем, епшоможа районен день, пушехте вишпюрт ялен день, Пирим Валерий Николаевич, ман азан небе, унан емагезем пірле вылязаюсне, шам падавал, ман шивахтаван ранда живах. Ебір пәдімен бәжікренек, атте незем бере жағында автобуспа, ебір пұштарынза театра келетімірчі. Ебір яланақ, вот школа жезем врене чүне шутлаттымырчы. Ебір Валерий Николаевич патне, Хамыр Яковлев патне гаят бірдезе шутлаттымырчы. Шулзе мертне жемен кенеге хаге үссегіна бірі. Яковлев лагаласан Чуваш театрын чәрілі тапқырынже ішлесе бұрынма бүріне асла рури халық артизесем пурде шагынбек альбома девішлі. Пурына келе унвалли укша деньги деду бұныға. Чуваш еңгіларым вали Марина Корягина, Семен Антонов.